Hallelujah. Ya reka dusenge umwanya mugufi kugira ngo tuze gutangira kuramya mu buryo bw'indirimbo no guhimbaza Imana. Twakiriye abari budukurikire bose, Imana ibahe umugisha. Uyu mugoroba tugabane ibyiza twese hamwe. Komeza ufashirizwa aho uri kandi ukuboko kw'Imana kugukoreho. Reka dusenge. Negereje abasisters banjye hano, Siana na Grace na Ejide na Mutoka. Imana ibahe umugisha. Uyu mugoroba rero tugiye gusenga tutarame. Bwana asifiwe. Tutarame kugira ngo Imana itugirire neza. Reka dusenge. Imana turagushimiye. Urakomeye mwami, urahebuje. Kandi mu mitima yacu Nawe usa nawe, nawe uhanye nawe mwami. kandi kuza imbere yawe tuvuga ngo uri cyubahiro. Oh Yesu Kristo we. Kandi tugira ibihe byiza nawe. Mana ya Israel. Imbere yawe tugushimira ku munsi mwiza duhaye. Dawudi yaravugaga ngo naranezerwaga ubwo bambwira ngo tujye mu nzu y'Imana. Twese twabashije. Arongera arandika aravuga ngo hahirwa ababa mu nzu yawe. Bahora bagushima iteka ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa maka bahindura ahantu heza h'amasoko. Mana ya Israheli we, hahirwa ababa mu nzu yawe Mana. Hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zigana i Siyoni. Oh Yesu Kristo we, turakuraritse muri uyu mugoroba Mana. Duhamagaye imbaraga no gukomera kwawe uyu mugoroba, umugoroba udasanzwe ku buzima bwacu. Uyu mugoroba Yesu, tubone kugira neza kwawe, tubone imbaraga zawe, tubone imbaraga zawe mwami we. Imitima yacu irakinguye uyu mugoroba mwami. Ngwino winshire, ngwino winshire mwami, wimikwe mu bugingo bwacu, wimikwe mu mitima yacu mwami. Ibindi twimitse bitari Imana bipfe mu izina rya Yesu, bikurweho mu izina rya Yesu. Intebe yawe Mana arisha hejuru muri uyu mugoroba. Icyubahiro cyawe kizamuke mu mitima y'abakuvuga mwami. Dawudi yaravuze ngo umutima wanje himbaza Uwiteka, kandi mu bindi bwo byose mwe mushime izina rye ryera. Imitima yacu Mana turayizanye, turayikuzaniye. Oh Yesu Kristo we, umuremyi yaravuze ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Mana we, natwe turakomanze dukeneye kukureba Mwana. Twiyereke tubone kugira neza kwawe Yesu. Winjire muri izi ndirimbo, winjire muri uyu mwanya Yesu Kristo. Uhe imbaraga ijambo riva mu kanwa kacu, uhe imbaraga, uhe autorite, uhe pouvoir mwami Yesu, biva mu mitima ababyumva bose babashe kugira umugabane bagabana, babashe kumva mwami Yesu icyo wateganyije kubabwira muri uyu mugoroba. Turasenze twizeye imbaraga zawe, ubane natwe tubone kugira neza kwawe mwami Yesu, tubone kugira neza kwawe Yesu. Icyubahiro ni icyawe Mana. Haleluya Yesu, amen. Reka tujye mu mwanya wo guhimbaza Imana. No
ikindi nzigera mbona atari ubuntu wanyeretse oshima nezerata tuvuge twese nta kintu mfite nta kintu mfite no kwirata nta n'ikindi nzigera mbona atari ubuntu wanyeretse ndoshima onirata mbega ubuntu butobugwa bwankuye umuvumo imbabazi n'urukundo byashoboje kwinjira mbega ubuntu butobwa bwankuyeho urubanza imbabazi n'urukundo byashoboje kwinjira imbabazi n'urukundo byashoboje kwinjira amaraso yawe mwami yankuye urubanza imbabazi n'urukundo byashoboje kwinjira byashoboje kwinjira byashoboje kwinjira amaraso yawe mwami yankuye urubanza imbabazi
bavuga bati urera abamarayika bahora bakubita amakamba hasi bavuga bati urera abamarayika
Maishani mwangu wewe
turagushimye mwami ko Hallelujah. waremeye kutwitangira ku musaraba ntawe uhwanye nawe data for your mercy. ntawe uhwanye nawe For everything that reka izina ryawe rishyirwe hejuru muri ino joro reka data wuze we wumve thank you for mwami being ibyo with us turi right now. urakoze mwami we Thank you urakoze for reka this. wumve n'amashimwe dukura mu mitima yacu urakoze mana reka wumve urakoze mwami papa n'amajwi yacu data reka tuguhimbaze aguhamagara aza reka akavuga tugushime izina ryawe atazira wongeye gucaka data reka wongeye uze guca inzira ubane mwana Kingdom, reka ubwami reka bwawe tugushime buze hano tuguhimbaze let your presence be with data us reka right now. amaraso yawe uri mwiza aza ibihe n'ibihe atwikire buri mwami muntu Your wese name hano right now. reka mwami Uri amaraso mwiza yawe ibihe atwikire buri n'ibihe muntu papa. wese uri hariya Lord hantu Jesus, Spirit reka of mwiza mwami ibihe urebe n'ibihe wa Yesu. wundi mwami uri hantu Uri yumva ko mwiza ntacyo ibihe ashoboye yumva ko ntacyo afite kandi kuba mwiza gufite ibihe mwami n'ibihe afite papa. byose data kumugenderere umwibutse mwami Yesu amaraso
ashobora gukora ibirenze ibyo utekereza. Ayo maraso akora ku munota wa nyuma, ahandi wumva rwose nta gisigaye gukorwa. Hamagara ayo maraso ya
murabihamya aho hirya tuzamurira Imana ibiganza. Haleluya. Yesu uramukunda. Bwana sifiwe. Abamukunda bandike muri comment. Bakomere Imana amashi. Bwana sifiwe sana. Ni mwiza pe. 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 Sifiwe. Amen. Iyi ndirimbo ejo hari ibintu yankoreye ndi mu rugo gutya. Iyo ndirimbo iratibuka. Bwana sifiwe. Amen. Taramira Uwiteka kabisa. Iyi ndirimbo nongera kuyumva. Imana Yesu ni mwiza pe. Nabo bonye neza ya. Suzami iyo ngoma. Tukomeze duhimbaza Imana.
aka karirimbo ni igiswahili umukozi w'Imana Rosa Muhando yanditse. Bwana sifiwe. Amen. Yaravuze ngo nilizani ni kama ndoto, kumbe ndivyo ulivyo. Bwana sifiwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Subizamo iyo ngoma turirimba kandi kiwe. Manukaho rimwe. Imani ikondole majivuno, ikomeshe kiburi, tawale akili zako na iongoze roho yako. Haleluya. Rini isengesho turi gusenga, reka dufatanye dusenga n'Imana twese gutyo. Turirimbe ngo uongoze akili zangu na roho yako.
Haleluya. Hallelujah. Sikizeni kizazi changu. Hallelujah. Mungu anaishi. Generation yacu tuyibwire ko Imana ihari. Mungu anaishi. Abasore tungana nkumi, abasore b'abahungu n'abakobwa bakeneye kumenya Imana ihari. Bakeneye kubona Imana iriho nayo bakayimenya. Haleluya. Sikizeni kizazi changu. Mungu anaishi. Haleluya. Sanga kuba muri wowe ebo ubuzima bw'iteka namenye ko aho utari ubuzima ntahabona. Sanga kuba muri wowe ebo ubuzima bw'iteka namenye ko aho utari ubuzima ntahabona. Sanga kuba
asifiwe. Amina. Aho uri hari ubuzima niyo bukura. Amen. Ubuzima bwose dufite tubukura muri Kristo Yesu. Haleluya. Yesu Kristo yaranditse muri Yohana yandika aravuga ngo Yesu ngo yaje kugira ngo intama ze zibone ngo ubugingo, ngo kandi zibone ubugingo bwinshi. Haleluya. Hallelujah. Muri we dufite ubugingo bwinshi bwuzuye. Amen. Amen. Subiza amako kangomba. Ari indirimbo y'Igiswahili ari numvishe.
Warasifiwe. Amen. Turanezerewe. Turataramye aho muri Mana komeza bakoreho mu izina rya Yesu. Turukuririmba ngo nisizame Yesu niyokowe. Hano hanze hari ibintu byatuma tuzama. Hari ibintu bitumye abantu benshi barazamye. Hari n'abandi bari kuza. Ariko tusizame kwa tukona Yesu Kristo. Petero agiye kuja mu mazi kubera ko yari kumwe na Yesu. Ntiyarohamye, ntiyazamye kubera ko Yesu yamufashe ukuboko aramuzamura. Abantu barohamye bari kudukurikirana. Imana ibaramburira ibiganza, Imana ibaramburira ukuboko ibakure muri iyo nyanja. Muone mkono wa Yesu Kristo. Haleluya Yesu. Shanga sebeni tukomeze turamye Imana. Haleluya. Tumubebeshe mizigo yetu, atatushindia mabaya. 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 Tumubebeshe mizigo yetu, atatushindia mabaya.
ariko wewe tumebebesha mizigo yetu hata tushindia mabaya. Haleluya. Ngo niyo ijambo ry'Imana ko rivuga ngo niwe ngo wamenyere kwikorera intimba zacu. Haleluya. Turanga 7 kandi Ngoboya kotala asana bomoe koleso alongolinga soni anukushemo ya ngoma yindi mukomeze mugire ibihe byiza. Imana ikomeze bagirire neza. Tugiye kuririmbira ingara turi kugana no ku musozo w'iki gitaramo. Amen. Ariko ndizera yuko hari ikintu Imana iri gukora mu buzima bwawe. Wowe dukurikiye wowe n'umuryango wawe hari ikintu Imana igiye gukora. Tumubebeshe mizigo yetu. Ego. Hey. Oya kotala ye. Asana bomoi. Kono Yesu alongolinga soni. Masia Yesu akabelinga bomo. Yesu akabelinga bomo.
Yes,
Mungu atubariki, atuinue, atutembelee. Amen. Mana igenderere mu muryango wawe, Amen. genderere ubuzima bwawe mwawe. Iyo ni indirimbo twasohoye yitwa ngo Nabatanze Family. Mugende muyirebe kuri channel ya Byishimo Alex Niheri kugira ngo iyo ndirimbo nayo ikomeze bafashe. Ni ureba munda ingumba hakaboni shanga rikomeye na kimwe imunanira arashoboye. Ni ureba munda ingumba hakaboni shanga Hallelujah. arashoboye. Ni ureba munda y'ingumba akabona ishanga rikomeye. Hallelujah. Wizere iyo Mana. Imana niba itarabeshe Abrahamu ari ingumba amaze imyaka 100 ariko yamureba mu nda gusa ikabona ubwoko bukomeye. Nawe hari ikintu yagukorera muri uyu mugoroba. Ni ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga Shanga
Reka turirimbe indirimbo ya nyuma y'umukunga niturangiza dufunga igitaramo cyacu kugira ngo dusezerere abantu. Je mu mukunga mugufi isirimba ke kuvugira ngo dukomeze turamye Imana. Mitume wake Mwokozi walipojazwa na Roho alitenda mambo yote kwa ushirika, 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 alitenda mambo yote ushirika, alitenda mambo yote kwa 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 ushirika, alitenda mambo yote
kuba mwataramanye natwe muri uyu mugoroba Imana ibagirire neza twishimiye gutaramana namwe kandi nizera yuko hari ikintu Imana ibashije gukora muri uyu mugoroba hari imisozi Imana ikuba imbere yayo hari imisozi ihindutse amataba imbere yayo Imana ibagiye imbere uyu mwaka wa 2022 mugiye kubana n'Imana mugiye kubona Imana haleluya Yesu twagiriye umugisha uyu munsi bana n'abashiki banjye dutaranye igitaramo cyiza kabisa abantu ngira ngo nabo bakibonye kandi cyabaguye neza Apostle ntabwo hari umubyeyi wacu yewe na mama Bishop ntabwo babonetse kubw'impamvu zitabaturutseho ariko mu minsi nabwo guhereje ntibaza yuko bazaba babonetse Imana rebaho umugisha naho dusoreje Imana ibagirire neza murare murote Imana ibaho umugisha amen.